Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula saking kelas 8A badhe ngerjaake tugas bahasa Jawa. Yang kanggung kulo kepengin mancing. Kalian kanca-kanca menapa mboten kaparengan? Nggih, Cah. Woi, Bro. Woi, Bro, mancing yuk. Ayo nang ndi kok? Kono-kono kok ana ngomong apa ya? Iki yuk. Yo. Telah, Bro. Pancingnya ndi kok? Jangan mandi kok. Wis ya. Jangan dulu cici kah? Ya apa-apa lah. Oh alah. Ben apa kan mau? Dembe. Oh ya wis. Endi pancingnya kok? Oh iya kita betul karo sahabat tok. Yus litik ngomong sini ki. Pantesan di Ya, sini. cici ngapa? Ya, biar kita ya. Ya itu mangane lah. Mancing udah dipancing kita sini, biarin mancing deh. Ini kan aku nonton. Pancing ya. Aduh. Ya belum mana bus ya. Ini kan apa lah? Ini bukan. Kan bukan balumba. Bukan beli sedikit ini kan ya. Balik lagi namanya sana bocah. Iya ayo. Wasit. Arab lah. Ini situ ya. Ini balungnya ya. Tapi gue ya. Balik lagi lah. Senar. Ayo ngemancing je. Senare lumayan gede je. Je. Oli wak boso je. Kene kurang gede je tambangnya je. Jos je. Ki ngemancing boso je lumayan kurang je. Anu kita Arab Sore kok, kita sambil sih. Balik lah. Balik bayo bro, balik bro. ya iwake go bali bae lah yo ke. Iwak keke lah. Oke cilik banget yo ke bali bae lah. Ya aduh ora apa-apa lah, penting oli wak mas ini cuma iwak kawan. Iya. Keping misi dalane ye. Biasa ngerasa kene bae lah. Apa iki? Buru tai udah. Beli berapa, Kek? Beli lah. Orang lah nyono pipian iki. Arep pipian sini yang ini. Ayo bro, sana ketemu besok bro. Nah, Kita beli di sini, Bro. beli timit. Babayu. Ya. Ayo, beli. Kemana anu